Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka East Khas Hills Local Taxi Welfare Association kila ujo da ke FIR Hamadan Rating Police Station persya yu driver taxi uba keren tokmet ya ke long kemi ke baduna du khatmet hanong thamai uba don kupar dotling President Hamadan Rating Taxi Association uda ong bana ke jing yu ke jing penmi khubor unong san hima na kaliang ke seng kala bo jing ujor bad ula kenturu baki balapi u ke de ban pentep bad ai yu number jong ke kali ula kentu baki driver taxi kinong tiba adakar baki nya kali bad kin omlian ban keren klam akor kham tam me ke baduna du khatmet Organizing Secretary uba Riwan Roy Kharbuli ula penram jore ke jingkran tokmet utai driver ya ketika long kemi baduna board yo I bad ula kerpat iki pulit ban thwat mardor yo uling ba ke CCTV bad ban cam yo ula kentu iki para driver baki day ban buram ke ketian ke thliet iki nong shong kali la ban kdo hne ke step ke kong bertina lingdo ke badan jingduna ha ke board yo I kle thu bakla shakran tokmet ha we u driver taxi hanong thamai point ha ke ba ula kentat ban kit yaka dak baong ba jukit de ki brio baduna du khatmen kinong yalam ke seng kile kentu ya ketana transport ban le dak bating e yu ni u driver bat ban suspend ya ke license jung u kum ke jing ai jing sneng Nani por ngi don Ahmad Chogri ka badar ting police bid house na ka benta bangi wandu ya ka complain halor ka jingja mane step ha ka por khandai hadu shphoji e hangke hanong thmai point ha ka ba way driver banyak taxi ulasim kabu da ka jingkan klam akor ye wi ikong ibadan ka jingduna hadu khatmen ha ba kata nilayo na ka complain na ka way ka media ka badai ka nong san hima te kumta ngilawan bandu dak complain hangi bat hakalor kani ngi dak kapap jur ye kinong song taxi ki badan ke jingduna ne ki babiang ke met kapat bala daran kum kini ki jingja ki don kam ban pentip ne ban ai complain ringkat dak basa ya ke number jong ka kali kila ban ai complain hakap ni ka East Khas Hills taxi station ne hakano no police thana ke bajan bat kumta kerpat hi ki driver taxi baro bakin long ki ba adakar hak banyak kali Bakin melian ban keren kelma kor khamtam yang kumi tu kita beri badan jingna ke dekat bat kaseng la dakalap kumi kitu pamnum mak bat kan ada ke jing seneng ke bating e tang de kini kiten police associations i perdam jur gajing keren tokmet tawi driver ya tawi pong i badan jingna ka ka dukuna jui bala keren i doong ba kum kini kicaj beriu jim jukun song kali kani rak tak jur tik iki mensium tungi ki nongelam joka East Khas Hills boro bat ki para driver hi boro pakum tau brio ukran duduk kata ka kritin tengi kerpan ya ka commissioner disabilities ada long kapala to ya train ka lang bangi bangin ya tepat ya tau brio bangin yo ban bat yu leningin ajik steng lenin ah ka ai bat ka weiru ngai khubli itu ikong ilong i balak kloy ban ai ban chakmat ban ai ta ka complain ban keren nam ta kajing sya keren benye I ngai kublai shibun nakali on joka East Khas Hills ngai kublai shibun chakadai e itu ikong ila long baslur bandang ni sakmat ngi kerpat iki para driver sobhalem ya buram ka kentin thlet abangi yok ka baija naki passenger jongi balengin keren he pa jaki tang kata kentin khush tu kumba hila ingil adon hani PS Rating ngila bu data ka complain buat ka FIR ni kerpat ya ka police department bakin le kanu ka kam kham kerki ban thwet no langba ka CCTV ya tau brio ban yo kem no tau brio nong jengman jeng itu ikong imla ban I nak mat la jong tingi kerpat langba ka CCTV hi try min sala ban yo ban bat